Umwaka wa 2025 washavuje abantu benshi batandukanye. Ese nawe uri mu bashavuye? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibihangange abantu mbese b'ingirakamaro babuze ubuzima bwabo muri uyu mwaka. Ikaze ku Murage News. Njye muri kumva Nshimyumuremyi irasubiza Gad nk'ibisanzwe. Tubahaye ikaze mwese. Bibiri na 2025 yatumye benshi bongera kuburira ubuzima igisobanuro bitewe n'uko urupfu rwahangaye abo twakundaga ntirubashe kumenya umumaro bari bafitiye igihugu n'imiryango yabo, rukabatwara kandi bari bariyeguriye gutanga umusanzu wabo mu nzego zitandukanye. Tugeze mu mpera z'umwaka wa 2025 tugana mu mushya wa 2026. Muri uyu mwaka turi gusoza, u Rwanda rwabayemo ibikorwa byiza bitandukanye kandi bikomeye. Icyakora ni n'umwaka usize hari benshi b'amazina azwi mu nzego zitandukanye babuze ubuzima. Ibi byasize agahinda kenshi n'umubabaro mu buzima bwa benshi babakundaga. Aya mazina ni amazina arimo abari abayobozi, abazwi mu by'umuco, mu mikino n'imyidagaduro, mu mirimo y'igihugu no mu rugendo rwo kwibohora no kwiyubaka, ku buryo bidashoboka ko amazina yabo yazibagirana. Muri iyi nkuru turagaruka kuri bamwe mu bantu bamenyekanye mu nzego zitandukanye mu Rwanda, ariko bakaba batarabashije gusoza umwaka wa 2025 ari bazima. Umuntu wa mbere twaheraho ni Lieutenant General Innocent Kabandana. Lieutenant General Innocent Kabandana yari umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda, akaba yari umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Akaba yaritabye Imana ku wa 7 Nzeri 2025 azize uburwayi. Uyu mugabo waranzwe no kuba umusirikare w'umwuga mu gihe cyose yamaze mu ngabo z'u Rwanda, yakundirwaga cyane umurava we ku buryo abakoranaga nawe bamuvuga nk'umuntu warangwaga n'ikinyabupfura kidasanzwe, umujyanama ku basirikare bato n'abayobozi, ku buryo imikorere ye yagize uruhare mu kubaka igisirikare kitajegajega. Umuntu wa kabiri w'ingenzi u Rwanda rwabuze ni Ingabire Marie Immaculée. Uyu mubyeyi yamenyekanye cyane kubw'uruhare rwe mu kuvugira ababuze ubutabera ndetse no kurwanya ruswa n'akarengane, cyane ko yamaze igihe kinini ari we muyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda. Yaharaniyaga ko abayobozi babazwa inshingano z'ibyo batujuje ku nzego zose z'ubuyobozi, kuva ku nzego z'ibanze kugeza ku nkuru z'igihugu. Ijwi rye ryarenze kuvugira abo mu gihugu gusa, ku buryo yiyambazwaga mu biganiro ku rwego mpuzamahanga bigamije kurengera uburenganzira bwa muntu n'iby'imiyoborere. Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana azize uburwayi ku wa 9 Ukwakira 2025. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Alain Mukurarinda wari uzwi nka Alain Muku. Alain Mukurarinda wamamaye cyane nka Alain Muku yari umuvugizi wungirije wa guverinoma, akaba umunyamategeko wanigeze kuba umucamanza mukuru w'u Rwanda, ndetse yanakoze ibindi bikorwa birimo iby'umuziki no gufasha abahanzi. Nyuma y'inshingano ze mu kazi yakoraga kinyamwuga, yanarangwaga no kuba umujyanama w'urubyiruko, gushyigikira impano n'ibindi. Uyu mugabo akaba yaritabye Imana ku wa 4 Mata 2025 azize indwara y'umutima. Ku mwanya wa 4 turahasanga umunyamakuru wari uzwi ku izina rya Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare ni izina ryabaye ikimenye bose ku bakunda gukina umupira w'amaguru, bitewe n'ubuhanga bwamurangaga mu gihe cyose cyo kogeza imikino itandukanye, ku buryo yabereye benshi icyitegererezo mu mwuga w'itangazamakuru.
Uretse ibyo, ni umwe mu bari bafite izina rikomeye cyane mu bijyanye no kwamamaza, ku buryo wasangaga ibigo bikomeye bimwiyambaza ngo bimwifashishe mu kumenyekanisha ibikorwa byabyo. Uyu munyamakuru wari uzwi nka Jean Lambert Gatare yitabye Imana ku wa 22 Werurwe 2025 aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umudiplomate uzwi ku izina rya Aissa Kirabo Kakira. Aissa Kirabo Kakira yari umudiplomate w'umuhanga, akaba impuguke mu byerekeye iterambere n'imijyi, ndetse yanabaye meya w'umujyi wa Kigali, anakora inshingano zitandukanye haba mu gihugu n'izo ku rwego mpuzamahanga. Aissa Kirabo Kakira yagize uruhare rukomeye mu igenamigambi ry'iterambere ry'imijyi mu Rwanda, ubuvugizi mu iterambere rirambye ry'imijyi n'imikoranire n'abandi, yatumye umujyi wa Kigali umenyekana ku rwego mpuzamahanga. Kakira yitabye Imana ku wa 12 Kanama 2025. Yasize umurage w'imiyoborere, ubujyanama no gutangiza imishinga igamije gukomeza kungukira igihugu na Afurika yose muri rusange. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umuhanzi akaba n'umunyabugeni Kirimo Benecyo Alphonse. Uyu mugabo Kirimo Benecyo Alphonse yamenyekanye cyane kubw'uruhare rwe mu ihangwa rya byinshi mu birango bikoreshwa mu gihugu, kuva ku ibendera ry'igihugu, ikirangantego, inote z'amafaranga zimwe na zimwe n'ibiceri. Yari umwe mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwigeze rugira. Uyu mugabo yitabye Imana ku wa 19 Mata 2025 afite imyaka 66. Ku mwanya wa karindwi turasanga umubyeyi Claudine Deruko Uwanyirigira. Claudine Deruko Uwanyirigira yagize uruhare rufatika mu iterambere ry'urwego rw'itangazamakuru mu Rwanda. Claudine kandi yabaye umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, aho yaranzwe n'ubunyamwuga n'ibikorwa byinshi bigamije kubakira abakozi ubushobozi no kubahiriza amahame agenga umwuga. Kuva muri 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solution Agency LLC, ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afurika na Caribbean. Uwanyirigira akaba yaritabye Imana ku wa 14 Mutarama 2025. Ku mwanya wa 8 turahasanga umugabo wari uzwi ku izina rya Murekeraho Joseph. Uyu mugabo nubwo atamenyekanye cyane mu gihugu, Murekeraho Joseph yagize uruhare mu bikorwa bigamije kubaka inzego z'imibereho n'imibanire mu Rwanda. Uyu mugabo kandi yatanze umusanzu mu mishinga y'ibikorwa by'iterambere, iy'ubujyanama, ndetse yanabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye hagati ya 2007 ndetse na 2008. Uyu mugabo Murekeraho Joseph yitabye Imana ku wa 8 Kanama 2025 afite imyaka 73. Ku mwanya wa 9 turahasanga umugabo witwa Mitali Protais. Uyu Mitali Kabanda Protais yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia, aba minisitiri w'umuco na siporo, minisitiri w'urubyiruko, ndetse yigeze no kuba minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative. Mitali Kabanda Protais yitabye Imana ku wa 1 Kanama 2025 afite imyaka 62. Ku mwanya wa 10 turasanga umubyeyi witwaga Mukanemeye Madeline wamenyekanye ku izina rya Mama Mukura.
Iri zina Mama Mukura ni izina ryamaze igihe kirekire rizwi mu Rwanda ku bakunzi ba siporo by'umwihariko ab'umupira w'amaguru. Uretse kuba yari umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi na Mukura yari yarihebeye, Mukanemeye Madeline yaranzwe n'ibikorwa by'inyungu rusange, ibyo kwita ku bandi kandi atitangiriye itama. Ku mwanya wa 11 turasanga umubyeyi Specioza Mukabayojo. Uyu Specioza Mukabayojo niwe wari umuhererezi mu bana b'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Yitabye Imana kuwa 27 Ukwakira 2025 afite imyaka 93 y'amavuko. Mukabayojo ari mu bana bahunganye n'umwami Musinga ubwo yicirwaga Imoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo Zaire y'icyo gihe. Nubwo twasezeye kuri aba bantu twakundaga ndetse umwaka wa 2025 ugasiga umubabaro mu mitima ya benshi, aba bantu bazajya bahora bibukirwa ku byiza byaranze ubuzima bwabo. Twizihiza umurage wabo mu miyoborere, itangazamakuru, sosiyete sivile n'ibindi bituma turushaho kuba mu Rwanda twifuza. Mu bandi bantu bazwi mu Rwanda bitabye Imana harimo Umurebwayire Josephine wagize uruhare mu kwita ku bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, na Tidrede wabaye umuhanzi w'ikirangirire mu njyana ya reggae mu Rwanda. Undi muntu twasorezaho mu bantu bitabye Imana mu Rwanda bubatse izina ni Musabyimana Gloriose wamenyekanye nka Gogo. Uyu muhanzi Musabyimana Gloriose wamenyekanye nka Gogo nawe yapfuye bitunguranye azize uburwayi hamwe n'abandi benshi. Mwakoze gukomeza kubana natwe no kudutega amatwi. Turabashimiye n'ubutaha muzadukurikire, turabakunda cyane. Njye mwumvaga yari Nshimyumuremyi Irasubiza Gadi.